7. februara sam objavio video na svom kanalu o Veracity-u, a danas sam prodao sve coine od Veracity-a koje sam imao. Kada je nedavno bio pad Bitcoina, baš sam kupio određenu količinu Veracity-a i baš sam bio zadovoljan tom kupovinom. Planirao sam da čuvam tu količinu Veracity-a za naredni bull, čak šta više u međuvremenu i da dodajem nove količine Veracity-a. A evo već danas sve sam prodao. Zašto sam prodao? Evo jednostavnog odgovora. U mom videu od 7. februara ove godine možete vidjeti sljedeće podatke. Kao što vidite, Veracity je imao max supply nešto preko 10 milijardi coina. Circulating supply je bio 43%, odnosno nešto preko 4 milijarde coina. A ako sad odete na CoinMarketCap, vidjet ćete da je max supply 110 milijardi coina, a circulating supply nije više nešto preko 4 milijarde, već nešto preko 10 milijardi, što je samo 9%. Tako da nisam htio sebe da držim u poziciji da oni u nekoj budućnosti imaju mogućnost da vrše dumpovanje cene i da obezvrede potencijalni rast projekta. Market cap je, kao što vidite, 56 miliona dolara. Ukoliko se projekt bude razvijao, ukoliko market cap bude prešao i pola milijardi dolara, nikakvu ja korist od toga neće imati, kao ni ostali kupci ukoliko se izvrši dump cene, ukoliko oni povećaju circulating supply sa 9% na primjer na 90%. Znači cena će ostati ista iako je market cap, odnosno projekt, narastao na primjer 10x. Evo ovdje možete vidjeti gdje sam ja kupio Veracity 13. juna po ceni od 0,0053, a danas sam izvršio prodaju po ceni od 0,0056. Znači tu se čak šta više i profitiralo. Kao što vidite, u međuvremenu danas cena je pala, sad više nije 0,0056, već je 0,0054. I to bi bilo to za ovaj video.